Ka Khasi Students Union KSU Laban Circle ha ka arpu khandai tere udnailar arajar apusan kala yeng apahara ha keleng saudong kathan Laban ban pek perman batalasi ya ka jingrung jingmi ki poiwer kani kathan. Kidukot kaseng kila ap ha Red Cross yodak bahap hador barsnong Laban, mensain rana bahap hador barsnong Lower Lomparing, Captain Clifford Nongrum Road, kabahap hador bar Kenches Trace, Oxford bat Rilbong, bat ha taxi point, kabahap hapo dorbar shnong lom shat sngi. Kani kajing apahara kasdang naduk saw baje haduk kandai baje janmit, bat kadaw baka seng kayeng apahara ha surok bat lenti singkin ha pedeng kita ki kenta, kalong banla ban bat yaki poiwer na marday ha kum kani kapor, baki jumi na kajing bala jungki, ne wan pai ban sa haki yeng wai jungki syathan Laban. Ha kani kajing apahara nakaliang kaseng kalayo bat ya sanpu prangut ki barjela bat nakini apu arngut kim dan kod AA ru ban pensisya ya ladi. Nakaliang kaseng kalap babun ngut na kini ki barjela ki day ki bawan petwer na asam bat ki wei ki jela bat ki yo sa yengwai halaban klem pentip ya ki dorbar shnong bat ki barjela ki basyong basa halaban bat Lower Lomparing hi ki ba ay jakari jakasa ya kini ki petwer. Kani kalapanlong ya kaseng bakan hiar bat lech siya ka 3 Pine Colony Laban badon kumba prapho hadu shispa atali ki longyeng barjela bat hangne lalap babungut ki longyeng ki ay jakasa yakini ki briw. Na kaliang kaseng kalayo ban bekno yakini ki briw bat la IT yaki siya Laban Police Station. Kaseng leng ba ka kerwo ka kwa ban ay ka jing maham ka bating siya baro kinong shnong jong kathan Laban laki di ki Khasi ne bamday Khasi bakimbet ban ayway ya ki poiwer ki bawan pet na asam bat na ki wey ki jila bat ha ka ju kapor kaseng ka maham ru ya kinong yalam nyam ha ki masjid mosque bakimday ban ay jakari ne penslur ya ki bar jila da ka ba ay jakari ya ki. Kaseng kepentikana bakum kini ki jingkenra kendang yai biteng bat lada danglap nang ni syakmat kaseng kan ai jingsneng da kabating ong ka kerwo na usamla Jason Lalu General Secretary KSU Laban Circle. या इधर में आराम कमाई करने के लिए आया। आप लोग भी हैं? आप भी बिना कागज? Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.